Dobrodošli u meditaciju svesti u harmoničnom toku. Smestite se udobno, sedite ili lezite, zatvorite oči i usmjerite pažnju na udah i izdah. Sva pažnja je na dahu i sada osjetite prostor u kome se nalazite. Osvijestite sebe u prostoru. Fokus je i dalje na dah. Dišete. Udah. Izdah. Postepeno produbljujte dah. I primetite kako se i cijelo telo opuštaju. Polako i nežno. Obratite pažnju na podlogu na kojoj ležite i samo dozvolite sebi da se još više utopite. Da budete sada i ovdje. Jer baš sada i ovdje je sve u redu. Utopite se u taj osjećaj. A sada polako usmjerite pažnju na samo središte vašeg bića. Zamislite u tom središtu jedan lep plamen, kao plamen sveće. A taj plamen predstavlja večnu svetlost koju nosite u sebi. Samo zamislite da sa svakim udahom taj plamen postaje sve jači. Možda ste i zaboravili da taj plamen nosite u sebi. Možda ste zaboravili ko ste zaista. Možda ste zaboravili da ste duša koja nosi plamen svetlosti u sebi. I sada je vrijeme da se toga prisjetite. Da se prisjetite koliko god tamno nekad u životu bilo, da imate plamen svetlosti u sebi koji će vam donijeti jasnoću, možda put kojim trebate ići, možda vam treba svetlost pri donošenju odluke ili bilo šta drugo što vam je potrebno. Vi uzmite taj plamen i osvijetlite sebi put. Držite ga ispred sebe. Šta vam sada vaš unutrašnji osjećaj govori? Dozvolite sebi da dobijete odgovor koji tražite. Polako vratite taj plamen u središte vašeg bića sa sviješću da je on uvijek tu i da ga uvijek možete upotrijebiti kada vam zatreba. Dišite. Vratite fokus na udah i izdah. I imajte svijest o tome da vaš unutrašnji plamen uvijek gori. Kada ste spremni, otvorite oči.